U Palančištu kod Prijedora služenjem svete liturgije i parastosa obilježena je 71. godišnjica od ustaškog pokolja 1941. godine, kada je stradalo 536 stanovnika ovog sela. U noći između 22. i 23. oktobra 1942. godine ustaše su izvršile pokolje nad stanovništvom Velikog Palančišta. Na najsvirepiji način ubijeno je 536 stanovnika ovog sela, od čega 226 djece. Ovdje jesu stradali ljudi sa ovog kraja, naravno uključujući moje pretke. Pojedine porodice su u potpunosti nestale. Ovdje je izginulo sve što je moglo da hoda, prije svega žena i djeca. S ciljem očuvanja sjećanja na žrtve iz Velikog Palančišta prije 2 godine osnovano je udruženje potomaka i poštovalaca civilnih žrtava rata, kako bi se očuvala kultura sjećanja. Cilj je dakle stvoriti uslove da se jednom za svagda sačuva sjećanje na nedužno stradale civile koji su tačno prije 71 godinu u ovom mjestu na nekoliko stratišta, odnosno stradalnih mjesta, stradali. Kako bi se sjećanjem sačuvala uspomena na nevine žrtve, udruženje planira objaviti monografiju u kojoj bi istorijska istina o stradanju stanovnika Velikog Palančišta bila sačuvana od zaborava.